7 effective techniques to improve your English. Uburyo burindwi bwagufasha kunoza Icyongereza cyawe. A simple guide to learning English naturally. Umuyoboro woroshye wo kwiga Icyongereza by'umwimerere. Number 1. Immerse yourself daily. Yuzuza ubwawe buri munsi. Use English every day. Koresha Icyongereza buri munsi. Phone settings za telefone, music, umuziki, movies, filime and social media, ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Number 2. Practice speaking aloud. Itoze kuvuga uranguruye. Read aloud. Soma uranguruye. Sing English songs. Ririmba indirimbo z'Icyongereza and record yourself speaking. Kandi wifate ijwi uvuga. Number 3. Use language exchange apps. Koresha application muganira nazo ururimi. Practice with native speakers. Ganiriza abantu bavuga barabivukiyemo using apps like ukoresha application nka Tandem and HelloTalk. Tandem na HelloTalk. Number 4. Learn phrases, not just words. Iga interuro atari amagambo gusa. Study complete phrases. Iga interuro ngufi zuzuye or sentences cyangwa interuro ndende for natural communication. Kugira ngo ushyikirane mu buryo bw'umwimerere. Number 5. Listen to podcasts and audio books. Tega amatwi podcast ndetse na audio z'ibitabo zafashwe. Improve listening skills. Noza kumva kwawe and learn real life expressions. Kandi wige bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Number 6. Keep a daily journal. Gumana agakayi wandikamo ka buri munsi. Write about your day to strengthen grammar. Andika uko umunsi wawe wagenze kugira ngo byongerere imbaraga icyonezamvugo and vocabulary ndetse n'inyunguramagambo. Number 7. Think in English. Tekereza mu Cyongereza. Describe daily activities in English. Garagaza ibikorwa bya buri munsi mu Cyongereza and avoid translating. Kandi wirinde guhindura mu rurimi.